Аԥсуа жәлар рҩыра, рлитература, ркьыԥхь, рнаука, рҭоурыхҭҵаара, ртеатр, ркультура зегьы дырхыҵхырҭоуп Дырмит Гәлиа. Аԥсуа кьыԥхь ацәырҵра зыбзоуроу гәыԥҩык шракәгьы Дырмит Гәлиа иоуп аԥсы ахазҵаз. Ибеиоу агазеҭ Аԥсны аҭоурых шәихәба шықәса ахыҵуеит. Ари арыцхә аҳаҭыразы Аԥсныҟа ааԥхьара рыҭан Нхыҵ Кавказ инхо ҳаиашьаратә жәларқәа рмилаҭ газеҭқәа рредакциақәа рхаҭарнакцәа, Татарсҭанынтәи, Москвантәи уҳәа асасцәа. Дара аҳҭнықалақь аҿы жәлар рышәҟәы ҩба ҟамҵан ашәшьыҵәрақәа шьҭарҵеит. Аныҩас рымҩахан Дырмит Гәлиа имемориалтә ҩны амузеиахь. Араҟа ирзеиҿкааны екскурсиа ирзеиҭаҳәан ашәҟәыҩҩы дызнысыз иҭоурых, аԥсуа жәлар аҵара лашарахь рнагаразы илшатәы. Идырбан раԥхьатәи агазеҭ Аԥсны аномер. Агазеҭ Аԥсны аредактор хада Ахранқәаб иҳәеит аҳәаанырцәатәи рколлегацәеи дареи шеимадоу. Ишдыру еиԥш ҳҭоурых жәытәӡаахыс ишаҳәо еиԥш дареи ҳареи ҳаимадара, дареи ҳареи ҳаибабара хымԥада ихадақәоу ҳазҵаарақәа ируакзар акәхап. Убысгьы агазеҭ ахаҿеиҭакра азыҳәан аҵыхәтәантәи аамҭазы иаҳхысыз ашықәсазы иаҳараӡакгьы Ҭаҭырсҭантәи журналистцәа аԥышәа змоугьы ҳаамҭа иақәшәо ахаҿра аанахәарц азыҳәан ҩымчыбжьа инареиҳаны иааны иаҳҭан ҳара ҳредакциа усзуҩцәа дыррԥышәа рымырдон, уи алҵшәақәоуп баратәы иҟоуп иахьа ҳгазеҭ аҟны. Асасцәа рыбжьара иҟан Аԥсны раԥхьаӡа акәны иаҭааз, дара ирҳәон ҳтәыла аԥшӡара ишыхнахыз. Иарбан милаҭзаалакгьы аҭоурых иагәылсны иаауа рхатә кьыԥхь анрымоу краҵанакуеит. Агазеҭ Аԥсны уи иунарбоит ҳәа азгәарҭон дара. Адыгатәыла республикатә газеҭ Адыга Маҟ ҳредактор хада Саида Мишлок илҳәеит аредакциақәа аматериалқәа шеимырдо. Ҳтәылақәа рҿы имҩаԥысуа ахҭысқәа агазеҭқәа ирнылоит. Аԥхьаҟагьы ҳусура ҽарҭбаап ҳәа азгәалҭеит Мишлок. Очень теплые отношения у нас с коллективом Апсны сложились. И вот с прошлого года мы сотрудничаем с этой газетой, мы обмениваемся нашими материалами. В частности, вот когда в Сухуме сгорела картинная галерея, мы об этом тоже писали в Адыгее. Мы звонили, узнавали судьбу этих картин, писали о том, что, например, вот приехали российские реставраторы. Мы сейчас очень плотно сотрудничаем с коллективом Апсны. Я надеюсь, что это сотрудничество продлится на долгие годы. Хочу пожелать всему коллективу, газете творческих успехов. Адгьыл чашә иаҩызахеит агазеҭ Аԥсны ҳмилаҭтә литература аиаҵәахәқәа рцәырҵраҿы. Раԥхьатәи аҩымҭақәа ахьыркьыԥхьуаз анаҩс ажәлар иахьрылаҵәоз агазеҭ Аԥсны адаҟьақәа рҿакәын. Иахьатәи Аԥсны аредакциа ажәытә традициақәа пату ақәҵаны еихаҳауа иааргоит. Жанр рацәала еиқәдыршәоит, ирыцлоит арубрикақәа. Ҳтәылаҿы имҩаԥысуа хра злоу ахҭысқәа зегьы рныԥшуа ҳагазеҭ ҭыҵуеит. Фатима Гергиаԥҳа, Ҭемыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.